Kita dengar nih bacaannya nih. Ini Watini kita suruh nih. Berat nih Watini nih. Enggak semua orang bisa. Orang dewasa aja belum tentu bisa. Ya, coba dek. Watini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ternyata bukan Watini. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana dahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Oke, sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kita suruh Watini yang dia baca lain lagi. Ada surah? Surah Al-Asr. Saya lupa surah apa tadi? Surah apa tadi? Ada yang tahu? Surah apa? Hah? Masya Allah. Thank you. Tabarakallah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kalian bisa lurus jalannya, bisa aman hidupnya. Ya, bisa jadi generasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dunia akhirat. Amin. Tabarakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.